Ay na, pasensya kan maray. Naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Ay, okay laeng, mare. Ay na, nagmayat day tabistidam Ah? Ay, thank you, maray. Ginatang ko man da ito iti online. Sagmamanungay ti kasta, marituyan. 500, maray. Ay, nagnginamot gayam. Kat no sagti 350 laeng ti kasta ijawagwagan. Nangina ata brand new nga road, maray. Kastaya. Inton sumaruno, boots mo tigatang. Ay naadik ka talaga iti online shopping, marituyang. Kasla uray saan mo kasapulan kat orderem latta. Saan man aday ti pagsaritaan tamaray. Sigay, aglugan takit din. Tapno makadanon tadagos ijay ilay. Ay, sos. Itagayam amay deliver ti sapatos nga in-order ko iti online. Sapay awan pay laeng di kwartak. Anya nga tano ipaback up ko pay laeng kini Marikwanang. Sigurado nga da kwarta na day jay. Tadamot tirsina na. Mare, napaulimag ka mat. Asino ay ati nag-text? Bayamon day jay maray. Naku na spite rupam. Kaslad na parikot mo Ay kwa. Ay sige maray. Urayin ka laengan ije paradaan Nakapalingke ka aya? Wun. Daytoy laeng ti ginatang ko. Tagmay saak lang mat ije balay. Saan pa'y mo't anagawid ni Badungkaw? Sige nga rod, marituyang. Urayon na kon ije paradaan. Taagkuyog tanton nga agawid. Hello, marituyang. Ape amasapul nga umawag ka kat asidag ti balayaw. Ay, kwa kuma, mare ko anang. Anya akwa? Ay, mabalin ka di abayadang pa'y laeng ti in-order ko iti online. Adda umay mangi-deliver intun madamdama di tatirsina, maray. Anya? Nay, kanwa si daglaang matibalayo apang idiliburan da. Ay, kwa ngamin maray, adda ak dito bangkag mi ita. Ay, basta umay munto ala na dagos tawan pag-back up ko. Ay, uwun maray. Umay kunto alaan intun malam. Back up ang pailaang, Sige, hanggang siguradom laang alama dagos Marituyang, pasensya kan no na ibayagak. Ado nga minti pagatang ni Inteng. Okay laeng, maribanang. Ay, when gaya mare. At to'y tiginatang ko ang meriendaan ta. Saan akpay mo't amabisain, maray. Nalakit de, alaumon. Sagay sata itiginatang ko a burger. Ay na, saanan maray. Nakababain mo't kan ka. Anya kumaan na kababain. Alakit din, alaumon. Sige, alaak man laangan. Tapno awan ti may bagbagam kanyak. Kasta marituyang. Ang merienda tapay. Kalpasan na, agawid tan. Para! Ay, kwaraw! Bumaba akong ditawi. Ay, saan tayo pa'y matanakadanon ni Jebalayaw na natuyang? Win nga rod, marituyang. Ay, sana mabalin ang maamuan da alikliklikak ni Marikwanang. Awan pa'y ngamin ti pagbayad ko iti order ko abinakapan na. Napahuli magkamatang na natuyang. Ay, kwa! Dito'y shortcut adalan ti pagnaak. Tapno na dardarasak asumang part ije balay may. Di uray si kanti umuna nga itulod ni Kwarog no agdardaras ka nga agawid, marituyang. Ay, saanun, maribanang. Kwarog, ato iti plitay. Kumpleto day ta, sigay, bumaba akaw. Gumatangak man iti asen, marikwanang. Ay, nalipatak mo't tantigim matang ijay ili, idi kalman. Mabitlaeng. Anya pa'y ngay.
Day talaang, Maray. At to'y tibayad ko. Abitlaan nga ron taala at tingkat gatangam. Day. Apay, Maray. Kasla da parikot mo Saan kamot ngaminan nga umi sa maakas iti sigod? Kasano mo ngamin, Mare? Aging ka ita. Saan pa'y nga inalala ni Marituyang to in-order na iti online abinakapak? Day. Ay, iso day tan nakaparabaw iti lamisaan? Wen, Mare. Kunana idi nga umay naala na dagos. Ngamawam mo. Kat no nagna ni Marituyang iti shortcut adalan da idi kalman? Aniya? Umatangak man iti soft drink na nakuanang. Anya pa ay kwarog. Di talaang. At iti bayad ka Mabitlaang tayalaan ka. Nagyamanak. Ay, gayam. Di tayan da Marituyang ka di ti pagdalanam nagawid ka. Una na. Apay ka day. Ibagam tuman ta umay naalaan ti order na iti online na binakapak. May salawas nga minan tinapalabas ngam di na pailay nalala. Naimbag kumaano piso la bayad na ngam 500 mat. Pakibaga Apay nga minabinakapan nyo ti order na. Kat nagrigat asingirin day jay. Nailaw anak mo ton. Inton maminsan. Saan nyo nabakapan ti order na. Ma-stress kayo laeng no kasta. Kasari tayo dagiti nagorderan na. Tay deliver day di balay da. Saan adito iti Tersina yaw. Na, si kamat na ti masabat ko, Marikwana. Ada pa igam mo anak kasupot. Where are you going? Mapanak man dita balay da Marituyang, kapitan. I-deliver ko ti order na iti online. Apa nga deliver mo? Wala ta di na mo may alalaanan kat kasapulak ti kwartang imbak up ko. Apa nga binakapam? Nagtala ka mga rod kang kwana. Ay, mga no nakita am, kapitan. Ay, nalabsak nga agdaldalos iti paraangan da. Ay, kakitaan na. Ay, sus, ni Mari ko anang tisumungan. Marituyang! Rumwar ka dita! Amok ka da ka lang nito nagtibalayaw. Makitkitak ti chinilas mau. Ay, wan, nalipatak nga inyo nagtichinilas ka. No di ka pala rumwar dita, siya kung timang itulod iti order mo dito nagtibalayaw. Ay, kumaray! Ay na, pasensya kan, Mari ko anang. Naimbag mo, tarimwar ka. Manungal daw saan ka nagpakpakita kanyak. Ay, pasensya kan, Mari ko anang. At in-order mo ito online. Ah, Siya kung timay nang i-deliver. Tanay, nakababain mo't kan ka. Kan mo to yan tayong backup ko 500. ay, Maray, mabalin at 250 pa ilang titid ka. Apay 250, kat 500 yung bayad ko. Ay, sige, mabiit lang araw tayo nakalaan ti bayad ka, Maray. Anda magayam kwartam ng pinariga nakpay lang imay dito. Hinteng, rumwarak labi Sa din naman iti papanandungap. Iti ayan ni Marikwanang. Sana bale, tanakaluto akmatan iti kanam. Ay, kanya nga ti aramidim ijay. Ay, kat mapanak lamakiin ni istorya iti kumarik Mapan ko madamagan. No inalan ni Marituyang ti in-order na iti online abinakapan ni Marikwanang. Ang mga no conformila di tanti pagchismisan nyo ijay. Ay, saan? Nala, inakon. Agandad ka dungo. Kaya mabaleng. Di ka unay agpakarabi ay. Marikwanang, umayak man makiin ni istorya. Anya nga iti pag-inistoryahan tamari banang. Ay, Mare, inala ka din ni Marituyang ti binakapam nga in-order na iti online. Saan nga imay mare? Ngam siyak tinang i-deliver iti order na iti balayda. Agasam, lawas din napalabas. Di na malaw may alaanan. Iso nga impang ko na, takasapulak ti kwarta. Anya, si kapay latin ang i-deliver ija balayda.
Ay kat kapilitan amare, takasan o. Dandan agbuutan ti order na. Ngam di na pa'y lalaan. Ay, day tatirigat ti ag-back up iti order, Marikwanang. Imbes nga adda ti pangusaram iti kwartam, awanen tain back up mon iti order da. Pudno day ta nga imbagam, mare. Amin tayo, agkasapulan iti kwarta. No kayat da ti tersenak ti pangidiliberan day ti order da, mangibati da nga rod iti pagbayad ko. When ay ada ti suggestion ko, Marikwanang. Anya day ta? Anya nga ta, no ipaskil mo iti sangwanan ti tersenam, asaan kan nga ag-back up iti online orders. Anya? Ay, uray mangipaskilak iti nalawa akaratula dita, ipapilit nan tulat tati kay kayat da. At daw mawawag, mare, mabitla ang tasong batak Sige laeng, Maray. Ay, ni Mari Tuyang. Hello, Mare! Hello, Maray. Adda mangi-deliver iti order ko dita tirsinam. Ano sa man pailaang nga bayadan? Ay, sorry. Ngamjakon kaya tabakaapan dagita nga order yaw. Na 157 laang mo't Maray. Di oray pa'y 5 pesos. Saan ko abakapan? Jak kaya ti ma-stress. Awanak nga min di tabalay may Maray. Nukas na kumade nang ibati ka iti kwarta pagbayad ko. Awan kwarta kapag back up ko. Oray guraan nak. Awan bibiyang ko. Ay basta, bayadan pailaang Maray. Ibagak nga i-deliver da dita tirsinam. Awang Arab! Na! Inidip ng ti cellphone na. Salbag mo na dyan, Marituyang. Ay, una yun day dya amari tuyang. Sakit ti ulo, ti itednaken ka, Marikwanang. Marikwanan! Maray! Di mo't marituyang di mangpukpukaw kan ka. Anya nga tatibaga day ta, bakit? Dya order na siguro Maray! Marikwanang! Apay nakabaybayag ka? Ingka kitaan nun, Marikwanang. Ay, agungot samot ka. Ay, sige nga rod. Way, numayan! Anyat gagaram aya, Marituyang. Umay ko alaan tay order ko, Maray. Ay napasensya kan, ngamjak inala ti order mo. Takasi ti imbaga kita, awan pag-back up ko. Ay unay kamutin, Maray. 157 lang. Enton maminsan, namom nga damay deliver ng order mo, mangibati kay ti pagbayad ko. Sana kas karina, baka bakapak di ti order yaw. Kunakmet nga laak adagos, Maray. Kasapulak day jay nga order ko. Itamot laang. Awang nga road! Isojak binakapan. Sa lunsodem ati delivery rider. Ay unay kamutin. Nakaimimot ka launay. Bakapam laang mo. Di mo pa'y maramay. Ay, guraan nak, no guraan nak. Adakan ka dayta. Basta siya, saan akong nga-back up iti order mo. Period! Anya pa'y latararamidam diti tersenak ngay, Marituyang. Agawid kan atawan tay order mo. Jak nga ron inala ko nak. Kastagaya ma. Ha? Pungutan ka man laungan. Ay, anay ko, nay! Tibok ko'y bataman! Imot ka ba? Anay ko! Ay, di mapaspasamak dito. Apay ang nalahaw kayo. Apay agap-apa kayo. Anyakar aramidam di tayo maribanang. Umay kayo nga rod kitaan. Pweh! Sa anak amabutang Maray. Isong agtal na ka dito. No di mo kaya't ngay pungot ka man. Saan man na siyak ti pagpupong tutam? No siyak ti bumalas talaga di mo magustuhan taramidag kan ka, Marituya. Kanday. Sos, ibatan ni Marikwanang. Now, kaya't mo nga ipang-ur ko na ito, ipalakan ka, Marituyan. Ay, kurang pa'y dito yung aramida. Ay, pagkan na! Ayan na ikaw.
nagsakit ti pinang ormo, Maribanang. Ay. Dahita ti ganaba, Marituyang. Binalakaadan kan itay marituyang. Ngem anya tinaramid mo. Impungot-pungot mulat ta ni Marikwanang. Di mo pa'y kayat nga ibatan ti buhok na. Ipulong kayo adwakin ni Badong Kaw, inton sumangpal. Di ba pasamag dito? Apay analao kayo. Mga balay. Ni Marituyang tidamagam, inteng. Dinangranak ni Maribanang, ni Marikwanang, kinogtaran na kapitan. Ha? Ibagam, nanya tinangrugyan ti apa. No di mo kaya tagsaw siya kung timang ibaga. Kastoy nga main, kapitan. Ipilit ni Marituyang abak-apak ti order na iti online. Gamjak imanugot at awang mga rodcash ko. Iso ti makagapon no apay nga impungot nak. Self-defense lang mati inaramid may ni Maribanang. Husto tinakunan ni Marikwanang, inteng. Ni Marituyang ti makagapo, no apay nga adda apa. Ay basol mo matgaya Marituyang. No saan akayat ni Marikwan ang abak-apan ti order? Di mo ipilit. Taday tati pagrugyan. Ti diyo pagkindawat ha. Ay Toyang, saan ang nasaya at tinaramid mo? No awan pag-back up ni Nanakwanang, di mo ipapilit ti kayat mo. Itikas na, saan ang madadaal tinasaya at alinangin nyo? Waraw, umay ka man ditoy. Apay, tatabadaw. Basta umay ka. Marikwanang, Mm. ikaman ni Kwaraw iti merienda na. Ilibrinak, tatabadaw. Wine, talaga nga ilibre ka. Aha. Adto ti soft drinks mo, Kwaraw. Agpili ka iti tinapay mo ditan. Ay, nagswerte ak matanitangal daw. Mala, agtugaw ka man dito'y abay ka, Kwaraw. Ay, katwana. Tunggalag kita ta, ilibre ka iti meriendam, Kwaraw. Oh, kasta ka day. Aham. Anya nga tiraman day ta inlibre ka meriendakin ka, Kwaraw. Nagsam ay tatabadaw. Ay, mas nagpalibre niya, Kwaraw. Wingar tata. Maray, ilukataman pa ni Kwaraw ti may sa soft drinks. Tinapay pa Tinapay-pay ka na, Maray. Mabitlaing nga raw ta mga laki ti rep. Ay, kanayon ko mga kita tatabadaw. Agbist friend kamin kinitataba ngantay. Ay kahit nasaya at ano kasta. Idi nakita na kay Teresina ni Nanakwanang, inlibre na kadagos iti merienda. Nay, mayat man no kasta. Kitno agkita kami kanumanain, ilibre na tumanain. Talaga nga gayem kayo. Wanantay. Apay, ni Uncle, saan na pa'y nga inlibre? Jak man mo, no inlibrinan ni uncle mo. Jak mat dinamdamag. Nakitam ka din nalimabas ni Kwaraw, Marikwanang. Saan pa'y mad? Apay, iso aya ti padpadaanam. Wan, Maray. Apay aya, Kit pag meriendag manin saan pa'y matalim mablabas? Ay, oraya kaon. Panagmimeriendan kay. Amaw, kalumabas tumot laeng. Makadlawak Apay ani kwarog ti kanayon asapulam kan pagmeriendaan. At dagayam kayat kukinkwana. Anya ngay dayta. Mamuam tao, Maray. Iso daytan. Aywan, umayan dito tersena. Nakita na kan. Ay, Kwaraw! Umaykan! Umaya ka, tatabadaw. Di kang taray. Excited gayam. Hinini ka Nay, naidugmam kan. Ikaw, upa! Agur-ura yan dahil meriendam, Kwaraw. Ha? Thank you, thank you. Ay na, nagmayat gayam ti makigayam kan ka, tatabadaw. Ay, kitwin At dami rinda libre. Inal daw dayta na merienda, Kwaraw. Ay na, nagmayatan. Basta no mabisin ka,
Umasidag ka lang kanyak. Adak lang, dito'y tersina ni Marikwanang. Ha? Di kag babaen, Kwarog. Tado ti kwarta ni Kabadong. Pudno ka day, tatabadaw. Narigat ngamin kay, teglaslas daw. Ang ibagakin ka, Kwaraw. Adwa talaga, ti kwarta. Wow! Ay, Kwarog. Ah. Di kag katawa magmangan. Tanay, mapugsuan nak ditoy. Sige lang, Kwaraw. Agkatawa ka. Naragsak ka gayam. Napugsuan mo ti rupa, Kwaraw. Ay, Nagpulbusain. sorry, tatabadaw. Naragsakak lang kami. Okay lang, Kwaraw. No problem. Enteng, kita ang dakwarog kan paribadong ijay tersena ni Marikwanang. Da, merienda mo't ni Kwaraw. Kanayon kan apag meriendaan dya komparim ni Kwarog kay. Aya, Wen, apay, sika, pinagmerienda na kan ni paribadong? aguray ka man talaga pag no pinagmerienda na kaon. Naa. Apay amasapol alagi pam. Pulos. Dinak pinagmerienda ni Paribadong. Aya, Ay, awan apulos dungaw. kayat na asawan. Kayat na ni Kwarog ngam sika akong pari na. Wan siguro. Apay, saan ka nga umapan? Apay kumaga umapalak nga ay. Sa bagay. Kan may sa, nadlaw kumat asaan nakaabis-bisitaan ni Pari Badong dito balay. Saan nga ro din? Ang, apay nga ta. Bayam. Siguro. Umasidag to no da kasapulan na. Badong! Ha? Apay mananakas lamakaw ungit ka, tuyang. Talaga nga gungungutak! Inalaman ng ti kwartak dito'y pitaka! Siyak man ti pabasula maun. Idi napukaw mo dyan ti param, siyak manayin ti nakita mo na nangala. Idi napukaw di pustisom, siyak manan ti pinabasol mau. Kahit asino kumati sa bali a pabasulak, no sana si ka. Pabasol ka, pabasol. Angam nakabawam lang gayam no sa dino ti nakaikam. Na, kaya't mo asawan? Di kwartak ama pukpuk. Wayne, nakabawam laeng. Ha? Nakabawak aya. Wayne, tuyang, agkabaw kan. Makabawam to pa yasak ti asawam. Ha? Kwaraw, kapantay di barangay ha. Diyak kaya tanggal. Apay, kano sigod mo takad kadwa anak no mapanak ejay? Paglinisan nak tumanan ni Jay. Kat sigod mo asikat ti paralinas. Idi day ta, sanitan. Asino nga ron nga ti kadwa ka mapan di barangay ha? Mangkita kay ti daddo matanod di ta. Na, Why, tatabadaw! Umaya kaon! paya-paya nakabot ni Paribadong. Unang kail, mapanak ijaen na, tapag merinda ang nakmanay. Ay! Agsubli ka! Apay ngay, Kapitan. Di mo mat kadwa ni Kwarog nga imay diti barangay haul. Ay, ayabak ngam di namat kayat. Sigud mat akad kadwam no kasta nga umay ka, tapag linlinisam pa diti barangay haul. Pinayapayan lang ni Paribadong. Simyagan. Aya? Nagalisto anapan. Umanatapak. Ay sos, Kapitan. Sa bali ti madmadlaw ko kan ni Kabadong. Anya day ta. Gaygayimon na ni Kwarog. Nalabit, adda kayat na. Ay, wun anya. Kasta namin ka ni Kabadong. No adda kayat na iti may sa tao, gayimon na. Ano nga taaya, ti kayat na kinikwaraw. Oh, Kwaraw, nabsog kan. Wine tatabadaw, nabsuga kaon. Anya nga iti bagbagakin ka ni Uncle Mau, Kwaraw. Nagadua ti bagbagana. Kahit ibabaon na kayo pala nga gronda. Wan nga raw, rinabi kami nga grunrunda. Ay, mabanbanog kin mapuypuyat kayo ah. Permi No siya iti sika, saan mo nga minay na tungtong palin ni Uncle Mau? Apay ngay, Banbanugin na kayo lang gayam. Nang nangrunakin ka. wan nga raw, rinabi mapuypuyatan nak.
Imbes nga agronda kayaw, maturog kayo langay. Nungay agungat ni Uncle Kao. Amo na ya, mati agungit ni Uncle Mau. Amo na matbasay. Siyak, ti surutem, kwarog. Paingay asika. Kat saan mo't asika ti kapitan? Una, ngam siyak mati ng pampameryendakin ka. Ayunan niya. Tunggalag kita ta, at dalat ta meriendam. Hun nga raw. Iso asyak ti surutem, kwarog. Sana daytang Uncle Mau. Inteng, saan mo nga umay ni Kwarog dito'y balay? Ay, wud nga rod. Kat ambam no asino ti kanayo nakadkadwana, Nagititanod na. ni Pari Badong. Iso ti kanayon akakuyog na. Kastaya. Nay, Ay, kita at dayar arasaas ni Pari Badong ka ni Kwarog. anda nga tamandaytan ngayar arasaas nan aya. Dayta tinaskan atakuwatem, Inteng. Taamangan no kontra, wano maikontra kan katiyar arasaas na. Kanayon mo nga agkuyog da kwarog kan kabadong maray. Un nga raw. Kanayon pa yan ama ibusti kwartak ijay pitaka. Ni, apay ngay. Pababasulat ni Badungkaw. Asino pa'y kumati sa bali ang mga ala, no saan nga isaw? Un nga raw. Ngam no pabasulat, ago nga. Ay namaray, kano nagadong amin ti kwarta ita ni kabadaw. Aya? Kawan, kanayon na nga ilibre ni kwarog. Ha? Mapanak nakaklaan nga iso ti mga ala iti kwartak. Ha? Makita na! Iso talaga, awanan ti sa bali pa'y. Awan kano titanod ang nagronda iti rabi eh. Apay nga awan kat binilin ko mat ida. Awan nga rod. Uray may sa atanod, awan tinagronda. Ayan dayta akwarog aya. Dayjay nagkuyog damanan ka ni Parim Abadong. Ay, wan. Pagmirmiryendaan manan ni Komparem. Ay, payapayak man di kwarog. Sige lang, kwarog. Agmerienda ka. Wan, tataba daw. Agyamanak man nandito yung merienda ngayon librem kanya ka. Ne, kwarog. Ni Uncle Mau. Ne, payapayan nak mait. Ay ayaban na kansa. Mga anak pa lang. Ayaban nakit dahin. Weng, saan ka kadya mapan? Tumalikot takit dahin. Tapno jak makita ti panang payapay na kanya. Weng, kwarog. Agsinango taman kita. Kita maray. Payapayak ni kwarog ngam di nakikaskasaw. Inggatangan manen ngamin ni kabadong iti merienda na. Talaga ngayon adayo ni Pare Badong ni kwarog ah. No kastamat la maalaala iti merienda. Pamerienda amatan Ha? Ay, wala niya. Gumatang kan dito tersenak iti ipameriendam kang kwana. At ice cream. Ay, paborito ni kwarog dayta. Ayabamon na, kapitan. Ice cream! Umay ka, tagumataga! Ada ice cream ni Uncle Kao. Mapanak ijayan na. May salaeng, di ice cream aginatang na. Siyak, mabalin ka nga igatangan, oris nga pulaw, kwarog. Mabit lang, tamapanak ijayan na. Agsubli ka mo't lang adagos ah. Untata. Uncle! Nasaya tayo masidig ka kwarog. At ti ice cream mo. Ay, thank you, Uncle. Na. Apay di ka umasidig idi ay ayabang ka. Ay, bagbagamot ngamin ni Tata Badong nga dyak umas asidag. Apay namin, apat patsimday di Pare Badong. Kahit pag mirmerindaan na nga rod. Ingkatangan ka iti ice cream mo. Di ka nagsubsubli iti ayan na. Nungay ayaban na. Ay, di ka mapapan. Nay, ha? Paypayapayan na ko. Bayam nga iso ti umasidig. Iso ti da kasapulan na. Sa bagay. Pameriendaan ka iti ad-ado. Di pang pamerienda na. Talaga, Uncle. Agpili ka iti kayat mo ijay tersina ni kagawad ko na. Ay nabadong sursurwamot ngamin nga agaramid iti dakas ni Kwaraw. Ne, saan mo da? Anya saan? Ibagbagam ka no asaandan nga agrunda. Adaya mo't imbaga kakasta.
Ibagbagam kanupay, asaan na asurutan ni Uncle na. Ay, awan ti imbagbagak akasta, tuyang. Ay sus, dakas nga minti plano badong, iso apalpak ka manon. Waraw! Apay, tataba daw. Ay, ayaban ka. Bilbilinin na kami ngamin ni Uncle Kao. Agrunda kami inton rabi. Ha? Saan mo na mabalin nga impluwensyaan di kwaraw? Saan na maala iti merienda? Podno ka day, kwaraw. Kuha ngamin, tataba daw. Bagam, kwaraw! Igatangan na kami ni Uncle ko iti merienda aming agrunda. Nangagma paray. At dadamagagkan ka, kwaraw. Anyangay day ta. Asino ka na kami kini Uncle mo ti mas tarakay. Siyak wano isaw. Kuha. Pinamirinda ka, kwaraw ka. Dakas ti agulbod, kwaraw. Siyak! Na! Ha? Siyak ti katarakyan kada tayo atalaw. Yay. Tapno awan lugay. Ay, tatabadong! Kanayon mo nga ilibre ni Kwarog iti merienda. Ngam, liniblibas mo matgayam ti kwarta ni tuyang mo. Kan may sa, tatabadong, saan anasken akanayon ka nga agpamerienda, tapno laeng maadaan ka iti papagayam. No nasaya at ti ugalim, magayim mo aming akabaranggayam. Kita manday ti rupa, pimintas nakapimpintas mare. Pumintasak nakapinpintas lata. Puminpintas daytoy rupa. Uray ka lang sala-sala nga kanta-kanta nga umasidag kanyak. Ay na, mingmingan nak ngamin Wanan, mingmingan kan. Anya ngay ti makitam. Pimo daw matarupam. Correct! Ha? Ay, naglaing kan abaak akagawad. Papudawag pa'y dahi ti rupak maray. Nakapudpo daw lang arudan. Di ka pa'y lamap nagdita. Ay na, pumudaw pa'y dahi to'y, tay nakapud! Pudaw launay, jay kas lakapudaw ti bawang. Nagpudaw lang arudan. Saan matla na pintas akitaan? No nangisit mo tatangad mo, kat napudaw tarupam. Aha, awan bibiyang kaw no nangisit amain, basta tinapatag, napudaw to'y rupa. Antay, singkay kita yung tirupa ni Nana Tuyang. Ha? Apay ay rupa na. Nakapudpo daw. Jay rupa na laang mat tinapo daw. Ang nakapudpo daw at talaga, antay. Wan. Amak, ipaspasikat naman ng ititersena ni Maricuanang. Ay, permi Nagadungarod ti tattao ang nakapila amang kita itirupa na. Kasla artista. Ay, agpasikat manen ano kasta. Una, kunanangarod nga iso kanon ti kapintasan dito'y kabildatan. Ay, di la agbain mat. Ado pa'y ti agpa-picture ka na agpa-autograph kan kuana. Ha? Ibusamot tante kwartata pagpapapintas mo to yan. Apay, anya kumatigatangam aya. Ay, damagang pailaeng. Naibusan ti bugoong kinasin dito'y kusina. Kaut, Awanan ti bagas a kaninta. Kasanuta ngayon nga agbyag. Nawan amin ay. Taday tarupam ti gasgastusam. uray mabisinan ta. Basta mingmingam daytoy rupa, maayayo ka. Tadasawam anapudaw ti rupa na. Ay, sa anak man lang may ayo to yan. Di ka man. Kat no tunggal kita anak, madlaw ko anak kapig kat dagita matam ako mitkita kanya. Anya? Di imay man ang nagpaspasikat ni Marituyang di Twitter senam, Maricuanang. Wen amare. Oray la nagsalsala kan nagkankanta. Anya nga itimpaspasikat na. Jay rupa na
Nagbii mga minapi mo daw. Apay, talaga apim mo daw? Uwan, kasla na okisan abawang. Ay, kasanungay no agbalin anak set naukisan abawang. Ay ngumisiten ah. Naukisan ko nam. Ay, ang mga numakset day chay. Ay, uwan anya. Ay, sapay agkararwar, tao may agpasipasikat. Awanan numakset. Talaga ang ngumisay. Marurudak pare. Sa balitan ni Tuyang ka. Apay mo? Uno na namot niya pagpapintas na gasgastusan. Ngam dagiti ka sa pulan mi ije balay may. Ay, problema day ta Problema talaga pare. Ilamang mumangki di dagiti usar na iti rupa na. Ayun na niya. Di mo itidkan kwa na. Wayne, ay naglaing ka talaga ng agbalakad pare Kapitan ka talaga, idol. Badaw, nangikabilam ijay pagpapapudaw to'y ropak. Di mo damagan kanyak, tawan amok dita. Katno yung kabel ko lang ditaw. Awan mo tan. Ang mga nun taray ti ipos Uno alote ay. Dinakman lukon si kabadaw. Nagaduday jay, nadagsan, tamay saset. Itaray ti ipas. Ang mga nuasaw, wenno pusa, tinagitaray. Agtal na ka man. Ha? Maamwak lang nga inlamang mo makita. Ay, awan tin lamlamang ko, Tuyang. Jak ugali ti agilamang iti saan ko akukwa. Naimbaga malamaw, kapitan. Sino da ito'y nagpuraw ti rupa na? Ninanatuyang day tangkay. Siyak day to'y, kapitan. Apay kabutang na. Kung naklaki na white lady a black lady. Ah, Ay, alawan na kwarog tamang natindag ti kararwakit saanan nga agsubli. Ha? Ay, kasano ayat ti agalaw, nanatuyang. ay, siyak ti makaamaw, kapitan. Na, Unaw, kayat mo ang maragraglatan di kararwam. Tabaybay antayon nga agkatang-katang. ay, saan, saan? Wan ko namlatan kang. Sige. Nanatuyang, nakatinagan nga iti kararwana. Ay, di ta babaa. Ay, aglisi ka kwarog tamang numabad ka. Ay, umay kan, kwarog. Tabay, Basta umay ka. kasangsango naklangaruday. Ala, kumpasan ta da ito'y kanta, ka? Na, Sige. Hey, Perle Shale from the ocean. Agsublikan kararwan ni kapitan. Sige, agsala ka magkwaraw. Ay, mabay na. Nadula aming pagbainam ko ma. Ni Uncle Ma. Ay na, no saan kang agsala? Saan nga agsubli ti kararwan ni Uncle Ma? kaya't mo mapasamak na ita kwarog. Ay, sana. Sige, ulit. Agsala ka. Sige. Perle Shale from the ocean. Ay na, lawlawon ta asalaan ni Kapitan Kwaraw. Sige, ituloy mo tiyag kanta. Sige. Perle Shale from the ocean. Kararwan ni Kapitan agsublikan. Perle Shale from the ocean. Inteng, nagsublen di kararwam. Nakasublen. Unay kitapan nakakigtot kun ang nakakita iti rupa ni Marituyang. Nga uray la nakargragan ta kararwam. Win, kapag namin apim mo daw iti kasta unay, ayat ti rupa na. Ti kunana siguro akat pumintas. Anya ti imbaga na kan kaya. Mapukpukaw ka no, di may sa aset a pagpapudaw na. Ha? Suspitsa na nga inlamang ni pare ba daw. Isu akayat na kano nga ireklamaw. Ha? Kahit anya nga ti imbagam. Damagam ni pare ba dong kuna ka? Jak imbagbaga nga inlamang na. Siyak namin tinangisingasing nga ilamang na ti usar ni Tuyang. Apay nga men, akas tatiin singasing mo. Isumat namin tigat-gatangan na. Di pagpapintas na.
Saanin agumatang iti buguong da. Kastay nakuna akong tuyang. Awan amaw di ta mapukpukaw a pagpapintas mo. Ay, sapay nagnginatinggatang ko ijay. Ay di nakpabasulan ko na lang aruday. Inusintiya. Ay, awanan, saan ako na pumintas? Aguray ka man, tuyang. Oh, apay? Aguray ka. Di mo ikidam dagita matam. Ha? Taapay manain. Ingatom dagita imam. Dua nga ima? Wala. Anya ti paramid mo kanyak. Basta surutan ti bagakin ka. Ita, agnganga ka. Ha? Ah, Isa ronom nga ingatom dagita sakam. ha? Dua saka? Wayne. Apay nga min aya. Ay basta ramidem. Ah, Aday ta? Agnganga ka. Ah, Napinpintas ka no nangisit day tarupam, tuyang. ah? Day talang, ti kayat ko ngay baga. Day talaang. Nagadutin paramid mo kanyak. Mala, mabalin mon ngay baba dagiti imam ken sakam. Agtugaw kan itilimpyaw. Mat nga may nanatuyang. May mayat no nangisit day tarupam. Mas bagay mao. Kasta ka day kwaraw. Una na. Tapno may bagay di ta nangisit agugot mao. Ha? Black beauty ako na tanukwa. Kasta aya. Dua kamin kinitatabadong anang ibaga. Mas magbagay mo no nangisit ka. Aya? Sige man nga raw. Tay nakdamagan kin ni Maribanang. Maran, ibagaman kanyak tipod na. Anya apud no ti kayat mo amaamuan? Mas bagay ko tinangisit arupa, wanaw na po daw. Kwa, Mare. Mas bagay mo tinangisin. Ay, maikatlukan anang ibaga iti day ta kanyak, Maray. May mayat nga men no maisubli jay sigod alangam, marituyang. Malaman tuyang. Agudong kapaylaang. Adda nga rud mapan ko gatangan ijay ilay. Anya tigatangan. Jay pangpangisit adito'y rupak. Anya. Kunayo ang mas bagay ko tinangisay. Pues, pangisitik nga raw day rupak. Di ka lamap-map na. Sige itay nakaon. Gumatang kamot na, itibagas kan sidain. Oho, nambarak ko ma. Tila ang pagpapintas kaw tigatanga. Paggatangan ta nga iti pampangisit di tarupam nana. Agbirok ta kwa raw. Bayadan ka. No pampapo daw. Ado ti amok apaggatangan. At daamok apagpangisay. Ha? Anya day ta kwa raw. Di ugeng. Ah, Isun ati ipula-pulagid mo di tarupam. Sigurado ang umisit adagaws. kayat mon samet ajak agplitay kwa raw. Ay, saan mo ta? Nagminat yung gasolina. Nalang raw. Itulod nak ije paggatangan iti pagpangisit iti rupa. Kasano aya kang isit ti kayat mao? Jay nangis-ngisik ngam ugay. Ha? Ay, amangan no kayat mo pa'y abaliwan day ta desisyon mao nanatuyang. Saan kaun abaliwan? Final decision? Yes! Amom ka din anya manan tinapanan ni Marituyang iti kalman. Sa dino, Mare. Napangimatang iti pampangisit iti rupa. Anya. Imbagam kanu ngamin amas bagay na tinangisit. Wen ngam jakmet amo amapangayam gumatang ijay il iti pangpangisay. Kitaan tantuman no anya tagbalin alangana. Anya ngay ti kanin tantuyang. Tadi ka gimatang itibagas. Imbagak lang aruden ken ka. Saan aday tabagas ti prioridad ko? Ay, sas. Anya yater, aramidam di tarupam. Badaw. Epektibo mo laang di usarak apampangisay. Wine, effective. Bagay ka, san kaday? Ayos taon. Isardeng mom. Na, tapay ko mga isardeng ko ngay.
Amangan no masubraam. Agtal na ka man. May sa aset ti ginatangkaw. Jak pa'y nagudwa pag sardengan na kidain. Sayang di ingatangkaw. Ay, talaga problemak ni tuyang ko, pare. Ah, Agsakit ti ulok ken kwa na. apay manan. Saan mo ngagluto iti kanan may? Diyan mo't latarupan ng tiya sa sikaswin na. Na, ay kasla pala sang karon Saan pa yung makagatangan iti kanan may abagas, pare? Diyan mo't langin pagpapintas na ti badbajitan na. Ay padasim manan nga ilimang Diyos usarin na pare. Ay, pangurin na kun Na, ay hindi panguran na ka. Pangurin na, pare. Nagadun apang orday ito. Oh my God! Kwanang, di kagbatbatay. Ay, Na, una yun nakiktot mo anak kakita kanyak, Marikwana. ay na. Kunak no asino kay tayan. Ay, Black beauty anya, Maray. Ni kumarim at tuyang daytoy. Kunang amin ti kaaduan, amas bagay ko tinangisit. Iso a pinangisit ko to'y rupa. ay na, di ka lamap-mapnag. Kaya't mapo mo daw tarupam iday. Sa itata na umaka pinangisit mo manayn. Amom no anya tinagbalinan na. Ay di mo nito, Loy Maray. Ay na, nagbalinan na black and white. Ay, sana mabalain! Sana mabalain! Ay, kanday tabuk mau, awan lang ka ipaunat mau, untun kwan ipakulot mau. Anyang ay, kaslasagad di ka kersangnan. Ay, agbababawi ako, Ay Maray. na, awan mo, Maray. Di ka lang amin map-mapnuk, itilangam. Anyang hitan, dagpabawi kan. Ay, nahanatoyang. Map nagkangamin itilangam. Tapno awan to, tipagbabong yan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin only abida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.